بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. وبعد. Sige ko makaurong ina-inalay taupik aman Allah tabaraka wa ta'ala pangurong ni siya ako ganta bisaraku si kaam atau kan si kita bi alawinin mabaya ako maisewan kita bi bangsi na manusia to dia tak ulak dunia ini tagakali pegge ga hepen niya manusia baya inenan gana akal ni asal kemun kita inin ngakun kita taga akal buada pun akal inin menggay pag akal dua pada dua rulabas din kaistak din pangakal karwenik akal ambaniin payaman teko bangsine taga akalin pagi asal gak niya ngakun gana akal ni gay kumawaya na hukum ka am kau kuamahan bisa magawa deka magpahukum kita bisa Allah tabaraka wa ta'ala pain Allah ta'ala dalam Quran nya maha mulia kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun bisarahun o Muhammad ini magsali ke amatauhin duka agay tao tantunin gay magsali amatauhin duka agay tao sumagawa sina maka-estebehin innama yatadakkaru ulul albab yeruyuk mga tawanihin we aagay matauhin magbidda ka agay tao yene may siya taga-akal naambanihin pagyate akang pito kaniya kanta na hati sinsara Allah tabaraka wa ta'ala gayab kamu pito mangga katauhan ni bang ini pagbiddaan matauhin ka agay tao ambani tabilang ka tabilang kita aman barakal Pos ambani tukbal in bagsaran sukulin si Allah tabaraka wa ta'ala sabab nanti kita pinagpunpun we si alaw inin atawakan si kuwap inin ganta iene pakalesin ilmu Allah tabaraka wa ta'ala ngahati sinsara Allah tabaraka wa ta'ala mapuku kamaapan tujuh ka amkemun sabab nin niyaan ga itu dia tanto ilmu pangurung kaam sa tanda pagtaat sime yene pagkasakahan si agama na hanggang ito makatingko to duk amban me pamebbeg sin kaptangan Rasul sallallahu alaihi wasallam painit ballighu anni walau ayah pasampayon di aku bisan sa kanian pinasampay binda abtang atawakan na ayat ko itu urungan tekaam amban kaptangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magkulang magrawi kaptangan din penne sayati zaman wa ala ummati yuhibbuna al-khamsa wa yansawna al-khamsa song pa inne paatag atawakan song patek kasi me ummat ko pa inne song waktuhi sayati zaman song tek ka waktuhin atawakan song pa inne paatag waktuhin si me ummatku yuhibbuna al-khamsa wa yansawna al-khamsa kinabayaan we're kinaseban limehin sa magawa kinaipatan sa pinalimehin iyan kaptangan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuhibbuna sayati zamanu ala ummati song pa inna patekka in waktuhin si me ummatku atawakan zamanin si me ummatku us yuhibbuna al-khamsa wa yansawna al-khamsa kinabayaan we dilimehin sa magawa takaipat atawakan takalu pasabli me barkalaki
Si kaisa. Amban kinabayaan wa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuhibbuna al-qusura wa yansawna al-qubur. Kinabayaan wa me umatku pe inne yene me kusurin. Yene me astana. Mabaya umatkun pa inne si me astana. Dukta kitete bangsa inge kawaya manusiain, bangsa inge kawaya miyaan ipunin si astana. Bangka niyaan nan lumaknan payat-payat bangsa inge menjadi miyaan bangka niyaan nan payat-payat lumaknan bangsa inge menjadi haji-haji atahat. Waalaikumsalam. Bangka niyaan lumaknan sapew nan sairap atau sairap pinainan anuin atau akan kinawayaan manusiain bangsa inge menjadi pawid in sapew lumaknan. Iyan kinawayaan manusiain. Bangka niyaan in lumak manusiain miyaan pawid ni in sapeunin kawayaanin bangsa inge menjadi mita lumaknin. Iyan kinawayaan manusia. Bang ne mita lumak manusiain kinawayaanin bangsa inge menjadi samento lumaknin. Iyan asal-asal kinawayaan manusia. Bang upama ne samento lumak manusiain kinawayaanin bangsa inge haji upama ko meinin supaya haji manamar. Haji pemban ini. Iyan asal-asal kinawayaan manusia. Ubus bangkanya niya usamento ni kinawayaan suwe peniya tagalait ko may inin. Ko may inin ni. Ubus tagalait di pe mararahi ahin. Mabaya pe suwe niya may alkol ni pe kau kapanas-panasan niya pakinalin nilan niya. Iyan manusiain. Maknanin bangkanya nan lumaknan diki-diki bang niya pe hadja amban iye atau akan langkau amban hab amban iye ilombaan nang buain bangsa ingge hadja tara agwe ni maghapan luma atau akan maglangkiwan luma. Iyan. Mabaya kinabayaan atau akan kinalasahan pin Rasulullahin. We me umat kun atau we me manusiain pin limehin sumagawa takaipat limehin ng buang banin. Yuhibbuna al-qusura. Mabaya hadja si astana. Wa yansawna al-qubur. Sumagawa kinaipatan atau akan kinalupahan we kuburin. We niya kubur pamulian de. Kinaipatan we kuburin. Gaywe reta eseb in kuburi. Mabaya hadya sa bangsa inga in lumaren ha. Bangsa inga patuli-tuliren ha. Sumagawa ga newe reta eseb kuburin pamulian di hati. In kuburin. Iyan lahat no kahinapusan lahat no si dunya duk iyan sa kuburin. Panagnaan lahat no si akhirat. Subayan inesebi. Sa sumagawa manusiain. Song pa inne patek kawaktuin pa na Rasulullahin si me umatku kinabayaan newe de lime parkalain sumagawa lime parkalain kinawin si takaipat lime parkalain. Nambua ang banien iyan ko pinainday. Mabaya sa yuhibbuna al-qusur, mabaya sa si astana. Bangsa inge lingkat, bangsa inge hap lumain sumagawa takaipat newe kuburin pamulian. Buga niya dapat aku rukaam dukemon na pinapanjari asal mole iyan kemon hap-hap jarem kubur tagna-tagna. Man asha alfan aw alfaini pain kaula syairin ay mo syafi'i magkabtangan sine-sine pa inne elum dang ibutahon atawakan padulang ibutahon umulnen labudda man yasiru yawman ilal kabri ga dunia dapat pa inne dael dan buah elaw pa inne mole ruyan pa inne parilum kubur iyan pamulian ni hangkan subigay takaipat kuburin. Gak niya problemanya duwing kampegesku duk dumain kita bipenya ke suara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wegay magpapluma. Gana saat ni subigay magpapluma. Duk hab-hab manamal patulian ni. Sumagawa iyan makahugagain duk landuk manamal hugaganin bang lumain hadja pinahap dan lumak si dunyahin ubus lumak dalam kuburin takaipat tuhin. Iyan mahugagain, iyan masusihin o kami kamatatoehan si agama Allah tabaraka wa ta'ala. Na iyan hadja pin Rasulullahin kinabayaan ummatin. Yuhibbuna al-qusura mabaya hadja sa iwang sa inga hap niya nastana rin lumak rin sumagawa o yansawna al-kubur takaipat wa kuburin. Si kaduwenin amban pay Rasulullahin sayati zamanu ala ummati song pa inne patek ka zamanin atawakan waktuin si may ummatku
yuhibbuna al-khamsa wa yansawna al-khamsa, kinabayaan we're kinaseban we're limi parkalain sumagawa kinaipatan isang atawakan takalupa in limi parkalain. Si kadue pa inni yuhibbuna al-mala wa yansawna al-hisab, kinabayaan atawakan mabaya ada sa simi pangarta do kinaipatan sa buwet in elo pagbistahin atawakan elo paghisab. Piya jamban ni manusia magmaap ni hadja siga makahinang ihin. Duk bang makahinang ihin asasiin. Duk ni asal aiset ni we niyaan kamali hati hinang ni. Mayan ke manusiain. We kita ni amman lahat te basilan pitop Saudi ini inapasin arta. Bisan sini magpain arta inapasyo. We manusiain niyaan tungan-tungan ina-ina na pakarajaan tarabaho inasaykan we na peggeduk niya arta. Asal sayan manusiain, kinabayaan we rehadja artain sinna si manama si arta sumagawa. Kinaipatan ni we riyaw malhisabi ini elaw pagbista si elaw dambulihin. Gani tabista we niya hati elaw pagbista. Tarabawin nga posan mang sa inga dayahan mang sa inga panis arta ni. Sampai tahinang mesinduehin bisan nudumain ganta siyehin pinasiyen at lagi para sa baban bang sa ingi hadjang ahig kaartaknya. Iyan kinabayaan din hadja arta. Buada pun arta iyan subayan ines sebuah tekemun. Innama amwalukum wa auladukum fitna pain Allah tabaraka wa ta'ala. Yero pa innama arta bi iyan nuk mekanakan yan fitna yan tahinang fitna yan manggita o salo si kinabayaan Allah tabaraka wa ta'ala. Ga niya asa ni magpihak iti kay luman. Ga na asa ni magpihak iti arta di tak bulak dunya inin intag-intag na binaybayan lahat. Sa inga na bayuan tarawamu inasekan bangkani andan do halal, bangkani andan do yan na jinari saras sin Islam. Sumagawa subigi kay patante niya hati pamuli ante ina ilo pagbista. Pegayan importante. Kalau hingga taas sa buhay manusiain, tipon-tipon ni hadya arta nin pagtaabot at isilaw akhirat, banes manamar arta nito diya tak bulak dunya, awas ganit asab ni ilaw akhirat, ilaw paghisabin na makahugaga manamar, lalo sigpit nin bang minista taabot sa ilaw akhirat. Buk manusiain, bang taawat siya law akhirat pa in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan tazula qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba' gay pa inna tumekang gay umusa bisan dantekang betis manusiain ipunin taawat siya law qiyama apabila kita tilaw siya tasampat parkara dambua iyan penne an malihi min ainak tasabahu wa bima anpaka. Tinilaw kayo artanun, bang amban edano, bang amban usahano, bang duminyo kayamban haram, bang duminyo kayamban alta riba, bang duminyo kayamban arta ga bidda eddo nulbin kinabayan Islam. Sumagawa, ubus bisan pekaniaan niya sa iyan, upama amban hata halal ni, amban bus, amban labihan sungot no, amban makasluwag no, wabima anfaka bang tungan panganapakan niya. Iyan subay inisebin. Da kita baya talengog. Subay inin S7 hangkan ni miyaan daran pagpa S7 duki lupa manusiain. Na iyan pa Rasulullah manusiain sang tet kazamanin atawakan waktuin si me umat ko kinabayaan we relimehin sumagawa lime parkalain takaipat atawakan takalupa. Tambua amban iyan. Si kadue amban iyan pa inna yuhibbul mala wa yansawna al-hisab. Mabaya at si arta, seban hat si pangarta, sumagawa takaipat dewe reelle pagbistahin. Ga niya pag ibadat to dia tak bulak dunya ini. Impossible. Yan na importante at bang sa inga sanyang baranin do pamilyahin. Bang sa inga sol. Banis manama sa sakatan, banis pangarta, sa ga de binista we niya hati elle pamulian paghisaban. Ini amal atawakan pengertaan. Si katelu, amban me kinabayaan we me umatku, iyan hadya kaseban dan takaipat limehin. Iyan pa inni miyaan yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah.
yuhibbuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah. Kinabayaan din hadya dunya sumagawa takaypat ni akhirat. Mabaya at si dunya. Bangsa inga sanyang si kaluman na dia tabut dunyahin sa ga newe rita isip in yene pamulian din elew akhirat. Awe ga ni tayo sa buwere in pamulian din elew akhiratin. Isip tebi in dunyahin. Mamisat marama dunyahin ko na si kabdangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ad-dunyatu hulwatun wa hadiratun. Dunyahin asal lanap manis manamal. Bang dalil mes ubus akhiratun ene bang dalil me kayuhin kadung sa pain dunya tu. Asal mabaya kinaseban wa manusia pinayaman. Duk manis manamal dunyahin. Sumagawa wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Allah Ta'ala inang kewene khalifah inangene kau ganti dia tak bulak dunia ini pamayamanne kau pamayamanne kita bikemon bangsa ingge tarabahuten mi bang ine hinang te bitu dia tak bulak dunia ini bang nutu ke pangandakannya atau akan bang maksiat sih. Fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnatin bani Israil kanat pinisa. Pentang musadisi. Fattaqud dunya. Tinalaw kau pwede si dunya. Wai kau hangkan tinalaw si dunya pagi mamis dunyahin. Kau kau lembolu udem kamamisan iyo gak deta isep di elew akhiratin. Da kau pania kue kantang mamak papabila ne umasek dem garapun sokar gayne pagwa-gwa dulu sampai mati hadja pangandalin lukasan nyanganin pagi mamis ne. Lawo erem kamamisan. Ini kau bang makamati ini makaminsan na ihati. Subay pilmi esepte bidunyahin. Dumain lahat kakal. Lahat mamis sumagawa na kita bibaya kung kantang mamaklay labo dalam sokar ubus panganal dan midwa ini ni kamamisan dunyahin. Subay kay kaipatan tabi alaw akhiratin. Hanggang magkabdangan junjungan ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pa inni mal pakra akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tabsutallahu alaikum ad-dunya kama busitat man kana qablakum patuhlika patana pasuha kama tanapasuha patuhlikakum kama ahlakathum. Bayi Rasulullah mal faqra akhsha alaikum ga ako pa inna tinalaw kau kam pinamiskin hininang miskin Allah tabaraka wa ta'ala o kami umatku pen Rasulullah. Ga aku tinalaw kau kam miskin kau kam menjadi miskin atau akan kau kam pinamiskin wa Allahin. Walakin akhsha sumagawa iya pa inni katalewan kun. Ayabsutallahu dunya alaikum patanapasuha kama tanapasuha patuhlikakum kama ahlakathum. Saya iya pa inni katalewan ku si kaamin o kami umatku. Kau ne pa inna inobenan binelat pinahaya Allah Ta'ala dunyahin si kaam ubus paglomba-lombaan we bine paglupug-lupugan we di. Kue pa maglomba-lomba atau kue kapag lomba-lomba may umat dehelu amban kaam ubus sababan pegya maglupug-lupug na sa si dunya patuhlikakum kama ahlakathum. Na pegya maglomba-lomba ni kam si dunya kay netapikil akhiratin. Jangan para sababan kam binsana, koi kabinsana dahil lumiamban kami. Payaman tiko bang sa inggi. Zaman tagnala yainin katalewan junjungan dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gati nalaw Rasulullah kau kita miskin. Gati nalaw Rasulullah kau kita pinapanjari wa Allah Ta'ala rambu amban ipun miskin. Sumagawa. Iyan katalewan Rasulullah kau inopenan wa Allah Ta'ala hindunyahin si kita. Ubus yan na yun paglomba-lombaan at yan na yung paglupag. Zaman tagna kau ruta esebi bangkam awahi-awahin bang kami pergi aka-aka sa pangwe gato magpain hakam penmi gato. Zaman tagna lewang ko niya barangay kapten gana agad jine dumain ke gana agad jine zaman tagna le ginala radya na kurain barangay kapten gana agad jine konsehal na kura sa gana agad jine bisan limesin pea gana agad jine pagsakay gani akan tubaya magdakura.
Pagsakay inopen wa Allah Ta'ala binala dunyain tagagadji barangay tagagadji konsehalin tagagadji mayorin taga ira mayorin enayan pagbonoanin pagbuusan laha imbisan kaniyaan na mag-usbawaris magpuntinai mag-anak magatuwi. Iyan pain Rasulullah katalewan kun gay ko tinalaw si kaam kaupain miyan kang pinamiskin ng Allah Ta'ala sa iyan labi katalewan ko si kaamin kau inopenan ng Allah Ta'ala dunyahin ubos iyan paglupug-lupugan mi. Jaman tagna lelay. Pegyain me lahingin gay petanto binel bisan niya agbel lilugi manamal. Bisan niya magtinanim tamat pag hinang gata atau akan paglubi we me masalay ko. Story pero we to yan agpay na kam to atau bangga ga to. Naganiatan duero yang panganggunahan may matatuwe jaman tagnalay tinanim lahingin hinang lubi atau akan paggata bang si magsayon. Bupi inopenan wa pupili binel lahingin Allah tuan bisan kanian ng dampon yan pagpapatayanin yan pagbusan lahain para sa baban pegi harga ni lahingin pegi harga ni gumahin binela niya wa Allah binalat niya wa Allah Ta'ala dunyahin. Naga ako pin Rasulullah tinalaw si Kaam. Kau kan pinapanjari wa Allah Ta'ala miskin. So magawa iya labi katalewan ko si Kaamin. Kau inopenan wa Allah Ta'ala dunyahin us iya na iyo paglupulpugan din. Iya na iya paglumalombaan min takaipat dewe bi lew akhirati. Namayang ko ito nero. Bisan kaniyaan ng dampoon lahing. Bisan kaniyaan ng dampoon goma. Yan pagbonoanin pegge halga ni manamal gumahin halga ni manamal lahin. Sinduin pegge halga manama zaman ilabe-ilabe pegge ko nya lugi ko gumahin zaman tagna dahatos gumahin bangat ja lumikot amanahain da punen paglasan sinduin bangat dato amban bukutan sab ngolekta. Yen naman da punen. Sinduin magbando paglasan sinduin magbando pinalangkit binoklamitan niyon pegge halga manamal gumahin labi dahatos. Sabab ini sabab dunia. Zaman tagna laybang niya tagabulak bugana bulak ni. Asal istorya may awahi takalay kurwahab. Kaya dumay hawa to kemon pag asasayan ahay. Pagke dumain kemon ahin may makahinang ni. Upama may laat atau kan may hap dumain ahin kemon maginang hap atau kan maginang laat. Upamanin kaya manjari mistani. Upamanin datray pugat bu niya lu ubuhuk me lime. Lagi magpain we buhuk kemon pugat lu. Alaano na dyan mabuhuk lu taguna yan talit bilu. Iyan. Jaman tagna lay ko. Bang upama niya bulak no may 10 hektar. Ubus bang niya danganing ga niya bulak ni makaase-ase. Inurungan tuan we mesin we na tagabulakin. Pain niya apay ni kamsa na naman ni bangakop na naman ni na. Ano nga sapsa tiya bulakin kamsa na naman ni. Nah, pagsakay ko ito halga manama bulakin umat muslimin. Gani abisan kanianen bakas ne pangurong las way matatuenon iyan ilungkat nun way bakas si amma iyan way bakas si apo iyan. Iyan pa Rasulullah labi katalewan kun gay ko tinalaw si Allah Ta'ala gay ko pa na tinalaw si Kaam kau kam pinamiskin way Allahin sumagawa iyan labi katalewan kun kau inopenan way Allah Ta'ala dunyahin si Kaam ubos yan yung paglupug-lupugan bin iyan na yung paglumarumbaan bin. Okay, iyan pa Rasulullah sayati zamanu ala ummati yuhibbuna al-khamsa wa yansawna al-khamsa. Sampay na patekka miyaan waktu yung zamanin si may ummatku kinabayaan we rehat jalimehin subagawa takay patlimehin. Kinabayaan we re yuhibbuna dunya kinabayaan we re kailuman. Kinabayaan we rehat jadunyahin bang sa Ingles sesan yang si dunya wa yansawna al-akhirah sumagawa takay pat al-akhirati. Si keempat yuhibbuna al-haya'u ayuhibbuna al-haya'a wa yansawna al-mamat. Kinabayaan we diadja kail lumin sumagawa niyaan takaypat we dikamati. Pangandalan din we elum siya sa lama-lama. Takaypat ni we dikamati. Iyan kinabayaan umatin. Pangandalan din we elum siya ka sa lama-lama. Bu subay estepte asal gay kita yan elum hangkan subay gay takay pati kamatiin we masih kita mati.
Bisan kau intag yan lahat. Aina matakunu yudrikkumul maut. Intag-intag kanian paluhan bimasi kami tarumpak we kamati. Masih kita mati. Hangkan subit kita kay pati kamati. Na mang takay pati kamatiin ini me manusia. Gini mag-ibadat gini taisip Allah tabaraka wa ta'ala. Sumagawa bang pilmi taisip no kamatiin iyan manusia. Tatap si pangiseban Allah tabaraka wa ta'ala. Pagya bang kamatay itu may umat muslimin. Asal patek kay itu gani dapat. Hangkan subigay ta kay pati kamatayin. Zaman tagna, dan bawa waktu naginip Imam Syafi'i. Tataginip po ni malakal mautin. Pain Imam Syafi'i pagkita kita ni malakal mautin dalam taginip ni, pain ni malakal maut, pentahun sa pain ni umulkun. Pentahun sa pain ni umulkun. Sininyasan tuan ni malakal mautin pain ni sa iin. Mumakawati Imam Syafi'i. Mobi Jesus mana mal Imam Syafi'i pagka gamag pain malakaw mautin bang pentahun sininya sanad na sa iin. Susi manamal ada kala ini pain ni 5 tahun. Ada kala 5 bulan. Ada kala 5 elew. Ada kala 5 minit. Ada kala 5 second. Di pwede katahuan ko bang sumiya bang ini maksud limehin. Na pagpuan ni pagpuan ni pilihap dambuan niya tao magtawil taginip. Magkulang maglabi Abdullah ibn Sirin. Painya Abdullah ibn Sirin. Taginap ko pa niya malakal mautin hansini. Takitay ko rin patuloy ko. Tinilawe kul malakal mautin bang pentahun sa umulkun. Sininyasan na ko sayin. Na, ngayon pa niya katawan ko adakala 5 bulan, adakala 5 tahun, adakala pa niya 5 araw, adakala pa niya 5 minuto. Ngayon pa niya katawan ko. Susi manamal Imam Syafi'i. Pain Abdullah ibn Sirin pa si Imam Syafi'i. Niya pwede lima perkala. Ganiya mga tawan niya marahingkan tunggal. Dapat mga tawahanin Allah tabaraka wa ta'ala. Yuk dalam suratul ini tahu suratul Luqman ko magkurang maglabi. Wa innahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut wa ma tadri nafsum bi ayyi wa ma tadri nafsun mada taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Pain Abdullah ibn Sirin pa si Imam Syafi'i. Niya pain nilime perkara. Gay pain niya makatawahan niya atawakan ga niya makauduk iya ga niya makatawahan niya sa dili malaingkan dan kiyo tunggal Allah Ta'ala rindangan niya. Ilmul gaib. Sikay sa'nan ilmul gaib. Alaw akhira. Gay kinatauhan magsumihan patekka. Magsumihan maghapen. Magsumihan alaw kiyamatin. Allah Ta'ala tunggal mga tawanihin. Awat niya riwayat al-Jumaat. Sakit katante bang Jumaat tinggi. Wa yunazzilul ghais. Si kadue. Allah Ta'ala tunggal mga tawanihin. Yan lamang sumian paturun ulanin. Awat niya magpayam. Yan may matigas siya nulo. Inabi aran nero. Yan bang pinain. Ulan pinain. Song ulan penyemain. Awat mahuto yan to. Sa mahuto yan niya pinataw. Allah Ta'ala pag Allah Ta'ala mga tawan. Bang sumian pinaturun ulanin. Wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham. Duk Allah Ta'ala mga tawan dembeteng dendeng bang lela bang dende. Bang sa inyo kepak ulung ni bang sa inyo tanjung ulung ni bang sa inyo kiping mata ni. Gani ang tawan niya. So magawa away niya yan bang in-ultrasound kewen. Pinain bang anda nung beteng bang kiyo takilarip ini nila anak ko natawakan dende. Mahuto adya yan magsarta adakala to sa bang mahuto yan gero yan to. Pagigini pinabinalo Allah Ta'ala. Mintan ko si Rambua, anda si itko. Kaya mainin tuan, yung kang kapag tuan ko, pagpagtrasaon, si Isabela kaya sambuang nga. Kaya mainin. Pinain dende anak nun. Asal takita dahil asal mismo na siya makakitehin, dende. Yehep, magbali ni sa dende. Pagka tinagawahan eh. Pag kaya sumuin nga na, anda si itko eh. Gua lela. Pain ko siya na sa itkon. Yan. Pain ko Allah Ta'ala ginain pinato si Mesindoy. Dugay ini itikan Mesindoy. Ito si me. Yan may mag-ultrasawnin. Si Allah Ta'ala tunggal makatawahan. Iyahin bang inadalim beteng dinahin. Wa ya'lamu ma fil arham. Wa ma tadri nafsum bi ayyata. Wa ma tadri nafsum mada taksibu gada. Dugay kinatauhan ginawabaran. Wa tiap-tiap ginawabaran bang inatausahan ni sumuhin.
Katawan niya, wag ina ta rejikip daw sana sumuhin. Gani ang katawan niya. Tunggal Allah tabaraka wa ta'ala. Si keempat. Si kalime pa in Abdullah ibn Sirin. Yan pa in lima perkara. Gani ang katawan niya melainkan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Gay kinatauhan wa ginhawabaran bang intagi bulak mati. Gani ang katawan niya. Hangkan subay kite magsardiya, sumay eserte kamatayin pag masih kita mati. Kisante kam dambuha. Kisawe benal bisan kiyo intag takaswa kiyo yan kamati. Magbisara-bisara Nabi Sulaiman dok. Niyaan. Dambuha lang lari masjid magulang maglawi. Awas tagahan tek ka malakal mautin. Sa malakal maut lay maksud na isang hata pakala bang ina story Nabi Sulaiman dok dambuha lalamiyaan. Nahip tagaan pag sayan Nabi Sulaiman pag malakal mautin si wawang masdirin sayan niya order magtaw si Allah aman Allah Ta'ala si malakal mautin o pa niya malakal maut bedduton pa niya nyawa saway Nabi Sulaiman pa niya magharap-harap mag-istori-istori iyan sa pang meddutan niya pa niya ray pa niya sila at hindi bu palayan nila si Yemen tala niya si Yemen Nabi Allah Sulaiman nuksaway na mag-istori-istoriin paksa kay inorderan Allah Ta'ala marakal mautin papatayon pa inni sa Nabi Sulaiman mag-istori-istori sa dapat ni papatayon pamamapatayanin pwede sila Yemen magtosip ulali sa na yan Nabi Sulaiman si sawetin pa inni Nabi Sulaiman sino pa inni AIN sino yin pa Nabi Sulaiman allo pa inni marakal mautin happy allo pa inni isang di pamayam-mayam ni akuhin. Kung kung pwede sa'yo pa mayaman niya, asagip, nabigda pa niyan lo makarahit. Nabang malakal mo din pa na pagkao pa niya tapagbayaan mo baliuhin, pagki Nabi Sulaiman, sawe ni sampay may kemon binatang iyan, sawe maghati miyaan kapag bisara siya. Na may baliuyan kapag nakuran Nabi Sulaiman. Kadari pa Nabi Sulaiman, o kambaliw mo, humbi ko pa niya, upama, tuya si sawe ni ko, humbi ko pasilan tapiuya, pagki baliw adya. Pinagnakuraan na ini kapag baya-bayaan na ini baliuhin. Iyan mo zizat pangurong Allah Ta'ala iyahin. Na kung ito pa ini Nabi Sulaiman, lahikan ko hapalat hindi. Asa kabelagan ko pa ini bang wet, sa tiap pamayam-mayam niya kumiyaan. Na pa Nabi Sulaiman na, okay, lingan ang baliuhin. O kang baliu. Lahikan ang pinagmain na boy ini hapalat hindi. Gagano pa kaya sa Nabi Sulaiman, hindi po oleo. Ilahikan boy na hapalat hindi. Garo teggel, tekkal malakal mautin. Pa si Nabi Sulaiman. Pa ini Nabi Sulaiman, okay, pinya malakal maut. Wait, kaya pa ini pinakiteno pa ini si sawit kung istoryo yun, pa niya makarahitan pa niya makilahi kapratin diyo. Ano pa yung malakal mautin, hangkan pa ini ko, asal magkahagat do ko si Allah Ta'ala, sa katambahan niya pa ini kahagat ko siya. So nga pa ko pa ini pakalay-kalay si kaambang ina istoryo-istorywin, sa pagsakay ko na pa ini si gawang masjid inin, niya order aman Allah Ta'ala, dinak pa ini pinapatay sawit na mag-istoryo-istoryo sa silat hindi. Sa iya pa ini kaadjaipan kung pa ini, bangway la Allah Ta'ala pinapatay sirat ini butian itu penwe gap goy pen mega tu pamapatayan ko na iya pa niya labi ka kagaran kun anda no kumagkagat si Allah Ta'ala makatambahan ni pagkagat ko siya bakas niya kumempen niya pinapatay la sirat hindi Allahu Akbar iyan may umat muslim masih mati manusia wa ajabtu bin Imam Syafi'i wa ajabtu liman syak wa ajabtu liman tansal mauta liman nasir al-mauta wa huwa yara al-mauta inu ko pa in Imam Syafi'i sine makalupa kamati takalupane kamatayin wa huwa yara al-mauta sumagawa daran we ni takita bangkain we lupaligid dati mati inu ko pa in Imam Syafi'i nambal subay ta kay pati kamatayin ho kami umat muslimin subay pilmi accept kamatayin pa in Sheikh Utsaimin paine la tas'al aina tamut wa la tas'al mata tamut wa aina tamut da ako pa dani paine tilewon bang intag keu wang sumian keu matay dani tilewon ni perkalaien bang sumian keu matay wa aina tamut tu bang intag keu matay dani paine tilewon ni ien walakin sumagawa paine walakin as-su'al yajibu ay yarudda ala ala ay halin ard ala
ay halin tamut sumagawa mawajib pa inna tilewin ya pa inna wajib tinilewin atau akan wajib tilewin subay pinabalik lo si ginhawabaran bang ine kahalan nun bang kiomati dan tilewin bang intag kiomati bang subihan kiomati sa iya tinilewin balik si ginhawabaran nun pabalikun ine okay o ginhawabaran sa ine kahalan nun sa ine kahalan nun to bang kiomang kio tabut mati ine mapatag si kauin gani ada pa pwede pa in kaul syair Imam Syafi'i magkabtangan miyan pa ine wa kam min urusin zinuha li zawziha wa qad kubidat arwahuhum lailatal qadri tiada pa ine amban me pangantin magpangari-ngari atau akan pinangari-ngarihan atau akan magpangari-ngari pangantinin para si Erlani sumagawa wa qad kubidat arwahuhum lailatal qadri mian binedut du tinagsok di nyawanin si sangim basag gak bisan ka tauli duwe ni Erlanin atau kan gak bisan tauli duwe ni andalin mana ni matiro wa kam min pata asbaha wa amsa dhahikan piyata pain Imam Syafi'i me bagong bata kakohap salong pain magbabasan magsinaihan maghakhakan sumagawa pain wakat akpanu yansid wa huwa la yadri sa pain mian iu hati pain inudian sabut dan gak bisan ta alam-alam ni atau gak bisan ta hati tazulu anid dunya bahala kewang dunya ini bayan Imam Syafi'i idza janna 'alaika al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri bahala kewang amban dunya ini pa apabila ne pa pakuret bun sangemin maknanya pakuret bun ne sangemin menjadi sangem ne hal ta'ishu ila al-fajri hal tadunnu anya kata isu ilal pajari ina pa ina tangan-angan no pewe ngamu peumulun sampai pagwa pajar wage ke mati ele cangimian hangkan suwi esepte kamatain ni umat muslimin da kay patante kamatain da kita sinna si kalum tay ini pagi ganya dapat tegaluk samit ni mole kita padar Allah tabaraka wa taala palabi kita man kamati sika piamian sikali menin pa ine yuhibbuna al makhluq wa yansawna al khaliq mabaya aja si kinabayaan we aja pinapanjari Allahin sumagawa magpapanjarihin kinaipatan we de kinalupahan we pia amman manusia kemon kinabayaan Allah taalahin kemon pinapanjari Allah taalahin kinabayaan we ini amman me pinapanjari Allah taala arta kinabayaan we manusia amman pinapanjari Allah taala me dende me lela mabaya lela si dende asal kinabayaan manamal demikian dende si lela asal kinabayaan we re manamal sumagawa wayan sauna al-khaliq kinabayaan we raja pinapanjari Allahin sumagawa kinaipatan newe de magpapanjari yan may mahlukian kinaipatan den lumang sini magpapanjarihin bukay hapang sayin bang kinalasahan no raja pinapanjarinin bu magpapanjarihin kita kalasahan no ang balik binsana kyo puas billahi bang ni alay tabisara kita tuhap si pakalebi magmaaf kam tuk magpaampun sika niya sa Allah tabaraka wa taala niyaan maibay ko sila palpagkilalihan tabi ang bandunya sampai alaw akhirat. Wahiya assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.